Kaywata munasqa kuyamasi, qallarispa kasun kusqa ñawirispa Diospa qillqasqanta. Sapa paqarin noqanchik uyarisun Pablo kawsayninmanta, chayta niwanchik devoción matutinanchik. Kunandia cuentay munayki imaynatachus Saulo de Tarso nisqaqa qatiyachaq karqa tukuy cristianusta. Payqa creerqa yuyas kasqankuta paykuna. Hinataq dia Saulo de Tarsoqa tinkunakuspa karqa Señor ninchikwan. Chayta uyarinapaqtaq noqanchik kicharinachik Diospaq qillqasqanta. Kay libro de Hechos capítulo 9 versículo 4 al 6 ninkay hinata. Paytaq pampaman urmaspa parlamuqta uyarirqa. Saulo, Saulo, imaraykutaq qatiyachawaykiri? Chanta Saulo tapurqa. Pitaq kanki, Señor? Parlamuqtaq kutichirqa. Noqa kani Jesus, pitachus qan qatiyachasanki. Mana min allinta chayta qan ruwaykichu. Yunta hina ayhonpaq puntanta hayt'anaykiqa. Saulotaq nirqa. Manchayri, Señor, noqa imatataq ruwayman niwasqaykita noqa ruwasaq. Jesustaq kutichirqa. Hatarispa llaqtayman yaykuy, chaypitaq nisonqanku imatachus ruwanaykita. Saulo de Tarso kayta uyariytawan Señor ninchikpi creerqa. Damasco llaqtaman yaykuspa payqa dia tinkunakurqa arrepentikurqa tukuy ruwasqanmanta. Hinapitaq munasqa kuyamasi, imayachayta noqanchik hap'inchik kaymanta. Señorta noqanchispis tapuna kunandia, imata munayki Señor noqa ruwanayta. Kay wata qallarisayku, chayrayku anchatataq mañakuyku qanmanta nispa. Tal vez noqanchispis qatiyachasanchik Señor ninchikta mana creespa qillqasqanpi. Chayrayku animayki kunan wata qallariyta kusqa Señor ninchikta mask'ayta. Ama qunqaychu kunandia mañakuspa tapuyta Señor ninchikman imatachus munan ruwananchikta. Bendiciones.